voka malagasy tsy anasa maty pour rien en fotoagna iaignantsika zao raha ohatra ka ro anasa tompoko tsy vomeka pure ny fatin'olo tsy vomeka en danger plus que danger en mort voka malagasy ny antianao mahita olo 50 000 francs vonen'olo niany anao mahita vehivavy be voka vonen'olo pour rien niany ty anao mahita zaza madiniky mandeha l'école vonen'olo pour rien zao izy ny marinaky izy tompoko lazy tompoko vavy matetiky io fototrony angalan'olo vola am'iregny olo ampagnarivo regny misy olo telo na olo aroe mitravay misy ampagnarivo araiky ty misy olo telo ato na roe akoty ato mody sary mikoragna araiky amindreo amin'olo ampagnarivo ty patron fotony izy mpagnano affaire patron za misy bayerinaka mitataolagna masaky tel milliard izy bokoroso misy araiky avy bakao mody sary mivolagna patron io patron za misy taolagna alafoko aminao azon otrino à tel prix de patron mivolagna aminany za mitady de araiky fahatelo zegny le araiky bety ino le araiky baka mikoragna patron za mandafy taolagna misy olo raha iny patron fa mivolagna za mitady misy olo raha iny mandeha mangala raha io agny raha io avy bakagny alainy raha io payiny tsara le olo de izy azony izy mandeha mandafy amity patron ty le olo raha io kofa nazo ny vola amin'ny patron mipartage ro telo ambadika ato raha io bloqué amin'ny patron ty eto alors que tsisy olo andevangazy amin'ny patron ty eto vola maty zay ny volaniko io tsisy olo andevanga taolo fa arnaque ça veut dire patron ty nahazo izy miamby le olo ny propose izy volan'olo patron za mahita bayer mivanga taola raha io bloqué amin'ny patron ty alors que izy mivola amin'ny patron 1 kilo vangeko 1 milliard vangely bayerinaka alors que araiky ty bakato magnambara fa za mandafo 10 kilo 2 milliards patron magnantegna hoe 20 milliards angalany bayerin'le olo mivola vonalohany alainy patron raha io ampidiry 2 milliards anany raha io bloqué amin'ny patron ito tsy aveky araiky mivola mahita mivanga 1 kilo 1 milliard donc c'est ça io système de arnaque nagnino atsika voka malagasy mahatsapa fa arnaque raha io nagnino tsy de ambaratsika vahoaka mino sy matoky zao marobe ny mpagnano politique marobe ny atao hoe olo mavinta amin'ny tanàna mahatsapa raha volaniko zay tsy vitatsika amin'ny détail amin'ny vahoaka fa zagnahary be volaniko niany zay mahafaka amin'ny détail amin'ny vahoaka mba hijanonany le vakifasana isika tetiky io arnaque tompoko arnaque le olo mangala izy amin'ny fasana ry prendre risque pour rien anao mandeha mamaky fasanan'olo mangala risque anao mangala taolagna bakao andesinao amin'olo eto anao mahazo 1 million 2 millions alors que izy miarnaque patron ry 3-4 milliards patron amizay miamby bayerna andeha vangazina nivolagn'olo taloha igny bloqué ao raha io patron farany zo ariany patron kaza mety ambaran'olo vandy zo andeha amboarana tsy ako amboarana mampaniry fagneva zo andeha alefa an'Inde tsy ako alefa en Chine atsika tsy olo adala en Chine ma tsisy fasana en Inde ma tsisy fasana en Amérique tsisy fasana nanjara Madagascar fa misy fasana mbo ambarana roza kony atsika mivola destiné maro olo vola andeha anaovana tsy ako bouton tsy ako andeha anadosoana ritigny cancer est-ce que za mipose question mivoaka malagasy aia tany regnitsika vaky fasana alegna taolagna atsika ndraiky naregny en Inde nisy olona maky fasana atsika ndraiky naregny en Chine misy olona maky fasana atsika ndraiky naregny en France misy olona maky fasana nangala taolagna
ino dia no ainda broke quando amboarana nino bouton tsy quando adosoany cancer mampaniry fagneva ino dia no andevanga taolagna Madagascar atsika zala tokotoga saigny amroma tsy fasana en Chine tsy fasana alors que hetsika tsara fa en Chine les raha mi-avancé en Chine tsy hoe tsy ataonao fa tsika niany zegny nanjary modèle arnaky zegny andesitsika niegny a Madagascar mampotay atsika avian'ny problème iny zegny zavatra raiky de itrika amin'ny étape faharoa zaho ho an'ny vahoaka malagasy eto fagnamezana amiko tsiny marobe vahoaka malagasy manontolo satria ino antony niany hitatsika mamoa fady marobe insécurité tanàna insécurité io iny za tsy milaza ho créer fa karazany aminaka tsy ny considérena zegny na tonga insécurité atsika mahita aminaka aloha amezako tsiny ny mpitondra tany sy ny fanjakana atsika mahita olo magnano fahabibiana so za mangalatra mamaky trano mamono olo alors que izy midrika prison niany izy miboaka maray izy midrika prison niany volanko izy miboaka maray alors que atsika voaka malagasy jiaby mahatsapa mpitondra fanjakana jiaby mahatsapa ary raha ohatra olo fanamono olo namaky trano niany io tsy mety mboagnano izy maray na ino matsika tsy micréer tany araiky micréer tany araiky na magnamboatra prison araiky le olo nagnano abibiana soi-disant olo namono olo na olo nangalatra matetiky ba olo mangalatra io karaha volagna moasy olo mariny anao fo mamoriky anao matetiky olo mangalatra boka olo mahay point anao na olo mahay point anao agnatin'ny action na regny baka tokotro amoromona prison araiky atsika koa ty sécuriser tanànatsika mba hialantsika amin'ny insécurité misy olony izy baka magnano action an'ity baka mamono olo izy mangalatra mamono olo mandra volamena na vola alors que misy patron derrière anany izy miditra amin'ny police fa misy intervention izy avy prison fa hitana système maboaka izy boka mipody magnano karakory mataotsika ny sécurité tanàna tsisy olo manjary tsisy olo masaky midénoncer le raha karaha vahoakany magneran'ny Madagascar ny mahay azovy criminel amin'ny tanàna misy izy fa le problème olo criminel zegny raha ohatra izy nidrika prison niany miboaka niany misy olo araiky nidénoncer fa ty olo criminel amaray izy miboaka takeny famin'olo io manjary lasa manginy vahoaka ke est-ce que le raha karaha zay ve tsy vitatsika fanjakana tsy vitan'ny fanjakana ve mandray fepetra fa eto zay mitoliky voalohany tsy magnamiatsiny olo zay fa kanefa raha hitatsika magneran'ny Madagascar aminaka aloha raha ohatra ka olo fa namono olo misy aroe milalagna ao za tsy mpitsara fa kanefa za namaky boky vakiny ro mpitsara o misy atao hoe azavaiko tsara izy baka iny vahoaka malagasy o misy atao hoe nahafaty o misy atao hoe namono tsy mitovy raha izy ny nahafaty hafa ny namono hafa karakory mataotsika fiarahamony vahoaka hiara-heny amin'olo namono olo c'est impossible na tsy andesagna fepetra olo nahafaty baka soi-disant olo nahafaty
mbo managna chance izy na mety hiara-mony amin'ny vahoaka normaly fa kanefa kosa olo namono tsy tokotro hiara-mony amin'ny vahoaka. Raha ziny le rangy atsika milaza hoe le raha tsy azotsika ono anareo milaza termatsika insécurité. Non, atsika voaka malagasy ny en danger. Ialako tsiny amin'ny teny vahiny satria nataotsika matetiky mivolagna fanjakana insécurité, tsy nataonao teny gasy kenyany za mirajouté izy atsika tsy insécurité fa tsika en danger. Hainy vahoaka manontolo tsisy vahoaka gasy afaka mifamatra ze tompoko. Raha ohatra tsy asian'ny fanjakana le système le olo namon'olo tsy tokotro hiara-monigny amin'olo normaly, io tsisy vahoaka gasy asaky idénoncer raha io, lasa répétitif izy. Aminakaloha gouvernement mihitsy raha ohatra tsy mandray andraikitra agnatiny le terme hoe non assistance en personne en danger. Satria en danger vahoaka malagasy jiaby. Na ima raha tsotra nge, raha tsotra na ima tsy raisin'ny fanjakana fepetra. Raha ohatra fanjakana mandray fepetra tompoko, tsy hoisy io satria olo tsy mataotro idénonce, olo tsy mataotro amin'ny fatahorana zay iainana zo satria hain'olo tsara fa le olo namon'olo tsy isy andraiky izy hiara-monigny amin'olo normaly satria tsy normaly olo mamon'olo tompoko, tsy normaly. Baka io tsika milaza amin'ny Facebook tiato isan'andro tokotro ho hita ny patron-dro. Io tsy ho hita tompoko satria misy atao hoe pacte ambaraza azovy olo mafia na mercenaire na olo namon'olo izy magnambara zegny patronaka. Jamais. Système mora eto mialatsiny amin'ny famavao misy fotoana eta Madagasikara sapotopoto le raha nandalo niny tamin'ny nosy lava mbola nosy lava le olo mamon'olo, olo danger, olo criminel condamné à mort alefa nosy lava. Fa le raha fa tsy m'existe amin'ny fotoana iainantsika zo. Za jo koa mamon'olo parce que za misy vola vita malo le retsy tsotra kely maivagna ny midébloquer situation. Ary eto zay mangataka à l'occasion ny fivoagna hitatsika zo miangavy zahay ary mitana vity monsieur le président ary miangavy zahay président anteny miram-pirenena, miangavy zahay premier ministre, miangavy zahay tompoko ho an'ny madame Fanny Soa, ministre de la justice farany amin'ny tampony zay. Miangavy zahay milela bity satria atsika olombelogno le voninahitry nitadiavitsika. Zay vahoaka gasy tompoko miangavy le retsy fa vahoaka malagasy en danger satria vahoaka malagasy manontolo ivolaniko roa en danger zay sady tsy basy, zay tsy miso, zay tsy mpiamby. Fa anareo jiaby président de la république misy garde du corps 40 personnes migarde ianao tompoko. Ministre de la justice misy garde du corps anao tompoko
miaro fianakaviananao. Président ny teny marim-pirenena, misy garde corps ianareo, ary premier ministre misy garde corps ianareo. Donc ny tiako ambara ho any anareo pralahy mpianabavy, mety tsy ho hitanareo, ialako tsiny tsy anareo ny commenceny, mety tsy ho hitanareo mahadanger vahoaka, satria nareo miboaka baka antragnonareo fa entouré garde corps, vadinareo, zanakanareo, toute la famille nareo jiaby misy garde corps. Ça veut dire président de la République, toute sa famille, même cousin protégé, hein? Premier ministre, toute sa famille, cousin, cousine, diaboko ni hen masnal protégé. Président anteny marim-pirenena mitovy am'izay, minosy matoky zao. Karaha zay koa ministre de la justice, protégé nareo, satria nareo manana droit ny garde corps. Ke vahoaka malagasy tompoko, alors que vahoaka malagasy miandraandra nareo, vahoaka malagasy ny magnefa karamatsika jiaby malagasy. Ke ataotsika ahoana marary ny vahoaka malagasy, ny magagana izao atsika amty Facebook mifampitsiratsira, fampivolambolana, ny mampalahelo, regny ny priorité tompoko. Na ino atsika alohany atsika nditady solution, vahoaka malagasy mila miasa, vahoaka malagasy le rety tsy afaka miasa raha ohatra en danger, plus que vao mekany anareo zao de créer l'usine, ande créer asa, vao meka mampidriky vahoaka malagasy en danger. Il faut tsika me réfléchir une situation, imaginez, vahoaka malagasy tsy anasa, maty pour rien en fotoagna iaignantsika zao. Raha ohatra ka ro anasa tompoko, tsy vao meka pure ny fatin'olo, tsy vao meka en danger, plus que danger en mort, vahoaka malagasy. Ny antianao mahita olo 50 000 francs vonen'olo, niany anao mahita vehivavy bevoka, vonen'olo pour rien, niany ty anao mahita zaza madiniky mandeha l'école, vonen'olo pour rien. Est-ce que ho any anareo mpitondra tany sy mifanjakana, anareo ve mirendre compte amy raha jiaby mandalo? Tsy magnametsiny zao, fa kanefa ny mary ho ambara ito, ny zavatra tokotro atao, fa tsika kaza concentré na ino aminaka tompoko lahy sy tompoko vavy, ziska niany mbola tsy nagnano raha tegna tadiavy ny vahoaka malagasy, ny mpitondra tany sy ny fanjakana. Za tsy milaza nareo tsy nagnano, za tsy milaza nareo tsy tia, fa kanefa ny source mahatonga olo mamono bevokany karaha men'olo amy 500 000 francs amle question tsy anasa. Oizatsika nagnino matsika milaza hoe tsy anasa olo vitan'olo utiliser, fa tsika ndraiky tsy mandiniky fa le olo protéger tsika alohany atsika magname olo asa. Tsotra be io, zay ny nambarako, ny mampalahelo za tsy milaza sisy technicien, misy technicien Madagascar, fa le technicien hoentinareo mandeha miasa ngy, tsy le technicien ny matsapa ny tadiaviny vahoaka, satria ambony be zegny diplôme lo, bon aloha atao ambony izy, technicien tsika zegny haute nouveau, tsy hitany le raha tokotro atao ambany ato. Manjary lasa atsika Madagascar
magnadoso fagneva alors que angofitsika ambany amin'ny vititsika ry tsy tapagna. Olo agnadoso fagneva baka tomboko lahy sy tomboko vavy tapagna vity. Angofy ary tapagna après tsy magnadoso fagneva. Za aloha magnametsiny, tegna magnametsiny. Voalohany voka malagasy. De faharoe ny zokiolo, ataontsika hoe zokiolo. De fahatelo magnarakaraka ny mpitondra tany sy ny fanjakana. Mino sy mahatoky izao raha ohatra olo manana fomba fisainana madiniky mahendro tsara fa insécurité mandalo a Madagasikara io tsy zavatra ny créena. Misy boka olo za tsy afaka mivola aminareo fa ny créena fa le raha avela tsy ampidiriny agnatin'ny priorité tompoko. Raha ohatra ny ampidirinareo agnatin'ny priorité hiaro voka malagasy, ampiaranareo raha volaniko zegny, mino sy mahatoky zao tsisy io ary tsy hoisy io. Io hitatsika voka malagasy mifankatoky ary mifankatia. Ary zao voony raha ohatra misy nampitondra tany sy ny fanjakana mangataka I2 agnafoagna ty danger amin'ny mpitondra fanjakana baka amin'ny panneau politique. Anareo milaza hoe insécurité. Zafa tsy milaza insécurité ntsony tompoko. Un danger à mort vahoaka malagasy. Raha ohatra mitady solution tsy mahamenitra n'izy any fiara-miasa ngizy igny. Za aloha misy solution ary za mino sy mahatoky mifoagna io vitako amin'ny capacité naka magnafoagna ary miaro danger à mort au voka malagasy. Amin'ny hevitry zay anagna tsisy conflit, tsisy ady ary tsisy menace mandeha automatique ary omezako fanjakana na omezako voka malagasy. Fa za magnafoagna insécurité Madagascar amezako anareo 2 semaines. Tsisy io vita io raha tadiavitsika miala io. Ary eto maro be nge olo mafantatra raha volaniko zegny ary marary amin'olo ny raha zegny fa kanefa tsy atao. Satria maro be ny olo amperinasa volaniko na tsika mahita ziska zao voka malagasy baka amin'ny président de la république jusqu'à maire de la ville misy garde du corps. Diny anareo raha volaniko baka amin'ny président de la république jusqu'à maire de la ville misy garde du corps. Ça veut dire avela satria tsy hitandro ny danger zay iagnany voka malagasy. Tsy hitandro maire de la ville tsy hita danger iagnany voka malagasy satria misy garde du corps mety mangala police izy armée. Izy miboaka la famille jiaby protégé. Député c'est pareil. Izy miboaka izy protégé satria misy garde du corps araiky ato misy aroy mivady amanjarany izy en sécurité. Ministre pareil. Président république pareil. Fa le vahoaka malagasy ato zegny atsika mikaza mody fahaniny tsy usine tadiavin'ny voka malagasy, tsy jirama tadiavin'ny voka malagasy, tsy rano tadiavin'ny voka malagasy, fa voka malagasy en danger à mort. En danger à mort. Ny magagazangy le amin'ny fanjakana le olo manana sosikevitry andegna doso danger à mort ny voka malagasy tsy inogna le courant. Vohony ao, za vohony. Maro boka olo milaza hoe eto. Milaza, za tsy mitady place. Vohony za monsieur le président, mitady toeragna mihitsy zao. Mitady toeragna satria ho an'ny voka malagasy itadiavako toeragna. Tsy ho an'ny za manokana. Raha omezanao zao responsable nio. Tsisy monsieur le président. Ary vohony andre an-tagnana. En 2 semaines,
tsisy fahatolan-dalabe, tsisy fagnoroagna olo fitsaram-bahoaka, ary tsisy ty arinaky ty, ary tsy ekeko ho ambarako eto a, olo namon'olo miara-miegny amin'ny vahoaka normaly. Olo mamon'olo tsy normaly tompoko, tokotro misy tany araiky ambilagna regny. Ny magaga zany ampitondra tany tsy nifanjakana. Na ino ma tsika tsy mandiniky? Na ino olo azo tuberculose afindramony tsy miaro amin'ny vahoaka. Alors que c'est une maladie. Alors que tuberculose, olo azo tuberculose, atsika mety protéger. Mety afoditsika vavatsika tsika mihigny miaraka izy io. Tsy mifindra amitsika. Na ino zegny findramony? Na ino olo azo choléra? Atao l'hôpital manokana. Ke na ino olo mpamon'olo ty? Mpamon'olo baka namon'olo niany migadra ry afaka maray, mamon'olo hafa migadra miboaka koa. Na ino ma ro mpamon'olo, olo mamon'olo? Mamon'olo jiaby ro. Na ino tsy atao findramony? Na olo marary zana. Ny an'ity par exemple sakatria notso za izy, zany an'ity takany microbe, anareo jiaby miary. Miary anareo jiaby. Afindra atao l'hôpitaly, ty misy l'hôpitalin'olo marary tratra. Ty misy l'hôpitalin'olo azony choléra. Ty misy l'hôpitalin'olo oladala. Hitatsika raha zay Tananarivo. L'hôpitalin'olo adala nafindra lavitry. Alors que oladala, itsy mamon'olo, itsy sy action de tonne, fa izy adala pété les plombs, des fois izy masiaka amin'olo, nafindra mony à l'hôpital traitena. Ke nagnino ty mpamon'olo abrito? Nagnino tsy afindra mony? Oh kaloha, tsy filmetsika voaka malagasy. Amba lazao ny mariny. Lazao atsika managna moyen, fanjakana misy vola. Matoa ny mpamon'olo apetraka miara-moniny ndraiky vahoaka normal voaka malagasy, ça veut dire ambela voaka malagasy en danger à mort. Ambela voaka malagasy en danger à mort. Ino zavatra ataony fanjakana après? Za tsy milaza ke fanjakana vaovao, ninaka sosikevitry. Tsy magnametsiny fanjakana za, maro asanareo. Maro raha tanterahanareo. Fa kanefa, bazy raha tanterahanareo jiaby io amin'ny raha tiako ambara. Danger à mort ty. Anareo na mizaka rakoly, na magnamboara pont. Anareo na magnamboara pont. Na magnanova électricité gratuit. Na magnanova rano gratuit. Na mandasa fanagna vary amin'ny vahoaka malagasy jiaby. Ça sert à rien à la fin. Raha ohatra tsy miala danger à mort. Satria le mpamon'olo ao, ny mpandrava ao, ny mpagnanino ao, atsika zay mandeha miataky raha tsy tokotry ataketsika. Le mpamon'olo iny tsara hoetsika utilisen'olo. Azova amizay ko olo m'utiliser olo. Point d'interrogation. Donc, okika tsika i agnano raha tsy tokotry leny voaka malagasy. Na voaka malagasy tsy masaky mandeha mitsabonandro zo ty. Anao mandeha mitsabonao, misy olo manapikalohan'olo. Maro voaka malagasy amin'ny taninazy, amin'ny tany andeha tsaboany maty. Ao ny mpandrava lavany. Taninao koa misy lavany, misy olo patron lavany vonendro ro mandrava lavany nany. Alors que le olo baka mamono ro midika prison niany, miboaka mare, mbola miara-monigny amindro. En tant que olo mpamon'olo vlan, tsy adosonareo miara-monigny amin'ny vahoaka. Io za magnambara eto. Madagascar en danger à mort fo na ino rambaranareo na ino rambaranareo. Satria tsy mandraindraikitry ny fanjakana. Comment ça se fait olo mamono avy amin'ny tribunal izy afaka après 6 mois? Comment ça se fait? Olo hita en danger. Atsika tsy technicien. Atsika tsy maheva olo ty ny vonen'olo.
atsika jo mahetsy be olona andeha nangalatra na avy olo topin-tragno 10 miaraka voniny samboly misantro izy nyanty migadra izy amaray après 3 jours misy verdict le contraire miboaka tsy izy koa namono izy fa olo hafa alors que olo fa takako ary hainy vahoaka izy taka matoa izy nafika dikan'izay vahoaka matsapa tsara fa olo ty nafika gadra izy ty koa zaza laloha vava koa fody koa manjary olo jiaby mavozo raha topoeny fanjakagna zay tompoko mavozo voaka malagasy jiaby alors que ny zavatra mampandroso Madagasikara miara mitantana miara mandroso donc mandroso baka amin'ny vahoaka tsotra mandeha izy manonga mbo ahafany vahoaka miinforme police miinforme gendarme miinforme maramila na za magnambarana roa vahoaka malagasy na vahoaka malagasy miinforme la police koa mandeha miinforme le mafia anao koa nivolagny aminay ato raha misy zay tsy azotsika fa maharana tompoko anao zao koa mivola fa la olaty namon'olo amy la police mihitsy mandeha mivolagna amin'olo mpamon'olo i manjary matiporaria vahoaka regny tokotro ialagna voanalohany regny misy raha priorité mandilatra kolokolo misy raha priorité mandilatra faninjaigna olo ampidrika amy prison misy raha priorité mandilatra tournée na mandesy lahatra vahoaka fa miditsy matoky za monsieur le président colonel aloloha hitanterana fa miditsy matoky koa zaho ho any anareo mpitondra tany sy fanjakagna fotoagna zao raha ohatra vitanareo magnadoso danger vahoaka malagasy tsy metsy anareo ihany ny fidian'ny vahoaka malagasy tsy metsy anareo ihany ny fidianan'ny vahoaka malagasy blanc satria nadoso nareo problème Madagasikara misaotra amin'ny vahoaka malagasy fa izy nambarako monsieur le président na président n'intermédiaire ministre de la justice premier ministre izy volanko za aloha voana ndraindraikitry za tsy magnano karaha olo sasany tsy mitady sezy za mitady sezy mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy ialako asanakaty eko karaha maho azo koa tsy hitovy azo koa ty fa za aloha mipréfère mahazo 2 millions ho an'ny Madagasikara karaha za mandany 5 millions ho an'ny vahoaka malagasy isaka fanjava za mipréfère mahazo karaha 2 millions par mois ho an'ny vahoaka malagasy fierté ny vahoaka malagasy fahalalagna sy fahivagnany fiaigna vahoaka malagasy aminaka tompoko lahy sy tompoko vavy logique et normal miandry zao amin'ny appel monsieur le président de la République Michael premier ministre président intérimaire ministre de la justice numéro naka 06 73 24 88 36 misy WhatsApp misy rajaby fa za tsy afaka mikoragna Facebook miangavy anao za monsieur le président de la République tsotra ny teniko antsova zao fa vitatsika sy mitady intérêt ho an'ny intérêt politique na nino zao fa iaraka agnavotro Madagasikara surtout vahoaka malagasy numéro naka izy zegny monsieur le président tiako anao mivantagna mihitsy mikoragna aminaka amahatsika io en 2 minutes maro olo mivola mitady vahoaka malagasy province autonome mitady zao tsy agny mitady avy ny vahoaka malagasy au contraire atsika mitady province autonome alors que vahoaka malagasy en danger atsika misy olo bety atsika mitady fanjakagna mizakategna vahoaka malagasy en danger adosoantsendriky danger vahoaka malagasy vo zay atsika mitady raha tadiavitsika nakavolako 2 semaines ça veut dire 14 jours raha ohatra tianareo hiasa za pour 2 semaines amahako zo 2 semaines 15e jour za mipody en France misaotra vahoaka malagasy